depan, lihat samping. Lagi, lihat. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Itu gerakan pertama. Gerakan apa aja? Dua, tiga, 4, 5, taruh. Ya. Satu kiri, 1, lihat ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, taruh. Nah, ayo satu dulu. Ya, ya, 5. 1, 2, 3, 4, taruh. 5, 6, berhenti.
bagus tangan ini. Kalau main di tempat Ada topeng Betawi yang lagi gerakannya. Topeng Betawi lagi punggung ini.